No agree ka ti agsapa, nagulap mo pag ako bendida. Kanu'y di kastaket kumararaga, en ako Diyos anamarswa. Dahil ti tempo nga agyaman ka, adunay ang inaimbag na. Kas ameten nga agdawrawan ka, panang darabay ken proteksyon na. Dahil sulaeng di makakaya, itian niya mga problema. Coronavirus na agraraira, sagsagabayan ay a pandemya. Sulaeng di makakaya, magsardeng ti bagyuan na piksa. Nadawel na baybay, pagdal na ela, ranyag pilit pataong bela. Mawag ka nga rutin na, tawan umartapi kinabileg na. Isod ng parswa at langit ken daga, mangay aywan iti tunggal maysa. Dataksen mo sung palag-anen na, kasap sa pulang ket isabet na. Nalitay a pusong kararasaken na, iti inal daw karabayen na ka. Dahil sulaeng ti makakaya, itian niya mga problema. Coronavirus na agraraira, sagsagabayan kay a pandemya. Pwede sulaeng ti makakaya, mamagsardeng ti bagyuan na piksa. Nadawel a baybay, pagtal na ena, ranyag pilit pataong bela. Ay sulaeng ti makakaya, itian niya man ang problema. Coronavirus na agraraira, sagsagabayan ay a pandemya. Well, sulaeng ti makakaya, mamagsardeng ti bagyuan na piksa. Nadawel a baybay, pagdal na ena,